Ribalisela Mafhungo wa SABC vapano Auckland Park, Johannesburg. Twi Mafhungo marwane ngachino chipinga kea. I have agreed with General Masemola that he be deemed to be on precautionary suspension pending the conclusion of the case. President Cyril Ramaphosa boemisa ushuma mkomishinari wa rushaka wa mapolisa General Bafana Bafana. I'm putting it to you to say that answer of yours could not have been correct. Yes, was incorrect. Yes. You accept that? Yes, I do. It doesn't speak to the 14th. Komishini ya tsedzuluso ya madlanga ikovela phanḓa na vhudzisesa vhathu kha mavharivhari ya zwiito zwa vhuaḓa ngei Tshwane. The ANC has sought to turn a tactical difference into an administrative and disciplinary ultimatum directed at communists inside the ANC. Lihoro la SACP lezine lihoro la ANC la kuita zwiḓivha na masiandaitwa asi avhuḓi kha ṱhanganelo ya vhararu. The legends of the 2010 Bafana Bafana squad are set to walk out onto a pitch in Pachuca, Mexico, and face the legends of the 2010 Mexican squad. Vatambi vakale Bafana Bafana na shango la Mexico vazotangana phanḓa mitambo ya chiphuga cha ḽifhasi. Nda ndi madekwana rivalisela mafhungo pano kha SABC 2, SABC Plus na Khali High. President Cyril Ramaphosa vakorobva udivhadza uri mukomishinari wa mapolisa Bafana Bafana boemisa ushuma nga murahu ha milandu ine vha khou hweswa yone. Vhuimoni havho Masemola u dzheniswa mukomishinari o tou farelaho vhane vha vha vho Puleng Dimpane. We have taken measures to uncover malfeasance and investigate allegations of wrongdoing within the ranks of the police and other institutions. These measures have been necessary to ensure accountability and to devise remedial action to prevent the abuse of office and the theft of public resources. It is in pursuit of these objectives that I established a commission of inquiry. This is led by Justice Mbuyiseni Madlanga, to investigate allegations of police collusion in organized criminal activity. The work of the Commission, as we all know, is ongoing, and we look forward to its recommendations. And as we all know, we've given the Commission a tight time frame, and we're very pleased that they are keeping to that tight time frame and they will deliver their report. In all these efforts, we have promoted respect for the rule of law and also upheld the principle that law enforcement and prosecutorial agencies must be able to act without fear, favor, or prejudice. It is this principle that informs our response to the appearance in the Magistrates' Court earlier this week of the South African Police Service National Commissioner, General Bafana Bafana, on charges of contravention of the Public Finance Management Act. In consideration of the seriousness of these charges and the critical role that the National Commissioner of Police plays in leading the fight against crime, I have agreed with General Masemola that he be deemed to be on precautionary suspension pending the conclusion of the case. Marangaphanḓa wa vhuṱanzi advocate wa Tebogo Musigidi vha khou vhona mulandu muofisiri wa khethekanyo mapholisa vha khoro ya ḓorobo ya Tshwane kana TMPD o emiswa u shuma Major General Vho Lebogang Phiri wa u zwipela komishini ya tsedzuluso ya madlanga. You will see the number of the armed guards, the number of the patrol personnel in the vehicle, they accord with what's on the email. You accept that as well? Yes. Yes. The 7th, remember when Commissioner Baloyi asked me the question,
He was referring to page 77. No, I'm saying to you, I'm putting it to you to say that answer of yours could not have been correct. Yes, was incorrect. Yes. You accept that? Yes, I do. It doesn't speak to the 14th. It doesn't speak to the 14th Yes. on this letter. So we cannot rely then on that email to say that gave you authority with regard to the letters of the 14th. At least you have to accept that. This email refers to the 7th, and your letters also refer to the 7th. So we'll come and deal with the 14th, but at least let's accept that. I accept that. Yes. In Okay. fact, I remember that I did it on the 7th. Yes. Yes. muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa SACP vho Soli Mapaila vha ri zwine khoro tshitumbi ya lushaka ya ANC ya khou ita zwone kha phambano vhukati ha mahoro aya mavhili ane a vha vhashumisani ndi u ṱoḓa u pfisa ḽihoro ḽavho vhuṱungu. Vho Mapaila vho amba na vha Mafhungo ngei Braamfontein ḓoroboni ya Johannesburg nga vhuimo havho ha u dzhenelela khetho dza mivhuso yapo vho ḓiimisa nga vhoṱhe. Vha ri zwine ANC ya khou ita zwone zwa u ṋea ndaela miraḓo yavho uri vha ṋange vhukati ha mahoro aya mavhili a zwiho kha muya wa vhukomunisi. Nga nnḓa izwo vha ri zwine ANC ya khou ita zwone zwi ḓo vha na masiandaitwa mahulwane kha vhushaka ha ṱhanganelo ya vhararu. The ANC leadership has now moved beyond tactical disagreement on the SACP's decision to contest the 2026 local government elections independently. Through its internal speaker's notes and related directives, the ANC has sought to turn a tactical difference into an administrative and disciplinary ultimatum directed at communists inside the ANC. The ANC demands declaration from members of the SACP and threaten action against those it believes are acting for the party's campaign, while insisting there should be no witch hunts. This for us is not a minor procedural adjustment. It is regrettably a serious anti-communist political move with far-reaching implications, which also changes the character of the ANC as we know it. It amounts to an attempt to reinterpret the alliance and dual membership in a narrow electoral and one-sided compliance terms. It seeks to reduce a historic strategic relationship forged in a bitter struggle for national liberation with shed blood, sacrifice, and shared battles into a one-sided demand for subordination and permanent support from an ally while never considering reciprocating the same support for a single moment. Musi zodraro muṅwaleli muhulwane wa ḽihoro ḽa African National Congress Vho Fikile Mbalula vha ri muraḓo wa ḽihoro ḽavho ane a ḓo wanala a tshi khou ita mafulo a khetho a ḽiṅwe ḽihoro nga nnḓa ha ANC u ḓo ṱangana nazwo. Vha ri vhukando vhune miraḓo iyo ya nga dzhielwa hone vhu katela u bviswa kha maimo khathihi na u bviswa zwidzuloni zwa muvhusoni. Izwi zwi khou tevhela maipfi nga ḽihoro ḽa SACP ḽe ḽa bva mulomo malugana na phambano dzine dza khou hulela vhukati ha mahoro aya mavhili dzo bvaho kha tsheo ya ḽihoro ḽa SACP ya u ṱoḓa u dzhenelela khetho dza mivhuso yapo ḽo ḓiimisa nga ḽoṱhe. Any conduct that undermines the ANC's electoral campaign will attract immediate organizational action to safeguard the integrity and cohesion of the movement. The Secretary General has been mandated to communicate this position as a directive to all structures and members of the organization, ensuring full organizational alignment as the ANC prepares for the upcoming electoral cycle. As we speak to you today, the date is what? 23rd. It's the 23rd, is on Thursday, past 1. That letter is out to all members of the ANC. A communique has been written to the Communist Party, to COSATU and SANCO following on our bilateral engagements. We have written to all our provinces following our engagements on this particular matter. This communique is out to all our structures in relation to this decision. This decision is effective as of today.
songo tuchira kule ria wiya zino skali. Argodo bapu batanganiza pano ka SABC to SABC Plus na kali hai. Koti ya magistrate ya pulukana yo fauri ramuzika lishono lo shebe mabena chauke ongo swikisa kumbero ya oria wane zirapo zinezwe musi achitokisini ovanga mwezi wa lara mahola kumbero ya wea bili yoba ichikotechereswa usukara zinezwe ino matabama zwinji ngara mapungo washu rendani ralipaswa. Namsiro pha butanzu va khamu ongi ane ashuma jele hune shebe mabena abahone izwi nga muraha musi tsengo chivela phanda hoba na dokotela we abuza khothe zori shebe mabena obala mlenje musi achikona khombo ya goloi naone ukotowa na zilafo shebe mabena nene ro mubona achikoni ya butanzi achikobuza khothe zori ndi zone mlenje wo khobaba odobamba zwa uri ene uvache afari wanga mwezi wa lara mahola hathu bya awana zilafo none oamba na mba ongi ngei jele fezi abango muthusa nga tshithu izwi zohanedziwa ngoyo muongi amba zori uvasheshebe mabena afarwa mahola nga nwezi wa lara ahuna khumbelo ya dzilafho yeshebe mabena a amba ngei jele namsi apu rodova rapfa khanizano uva kha babutshutshisi na kharamilayo wa mumbulelo tsengo ifirisela phanda uya khabegedao uamba zwinji na muteveli wa muramuzika uhishebe mabena ana afikwanisto utwamba bupfiwa hawe bokwaniso rikholibuwa namsiro rikholebela zori shebe anga diwana bail kana azimu wa bail pezizo azwingo velela abakho dipfanisa muteveli wa shebe re tloa re thabile ebile re tloa re nyamile ke dilo tše pedi tše le re ka ntla re di bontšha re thabišwe ke gore ramolao wa rena o tlile a bontšha gore o tseba story sa gagwe o tlile a bea dintlha tša gagwe gabotse le dintlha tše diswa tše le gore o di beile pele ga kgorotsheko ka tsela le gore go o lebeletše ka mokgwa le gore go dintlha tša di beile ka gona di tloa di le botlhokwa kudu ka baka la di amantšhwana fa le ditokelo tša botho gore motho o mongwe le o mongwe o na le tokelo ya gore a kgwetše tlhokomelo tša maphelo ye le gorego ga re kwiše gore go reng ba be ba sa mo tlhokomele ka baka la gore ke 5 months a le ka gare and motho le re a tseba gore o na le accident a ileng a ba ka raga yona mo mmeleng wa gage o na le ditšhipi o na le lo tše le gorego swantse di lekole gafetša ke dingaka a re tsebe gore na go reng sanka ba mo dumelela go fitlha gana bjale gore a ye a lekolwe ke di-doctor ba ditsebi tša maphelo. We are not happy with the postponement and we hope gore ka la bobedi ge re ya gae tlabe re tshwere shebe re yo robala le ena gae a ile robala hodima ga malakana ga ga mashweu a le gore mosadi ga wa tlhatswitše le rena re ile ka family nke re je dijo tša mantšiwa le yena ene re golofela gore ka Tuesday se we sto phethagala ha bona ndi bokwanisto musi ba khobana nga murawo anga ndi vhaṅwe wa vhatevheli vha shebe mabena u amba zwinji ri ḓo dovha hafhu ra vha re hanefha khothe vhege ḓaho nga ḽa vhuvhili u pfa khanezano u bva kha vhavhutshutshisi musi vha tshi khou amba muno dzavho dza uri ndi ngani muhumbulelo a sa tei u ṋewa bail nṋe ndi Randani Raliphaswa wa mafhungo a SABC ndi Pulukwane. Rikori wa rendani vadzulapo va Alma mudimu 11 la Limpopo bo werwanga midalo nga murau hamvula khulu zoshurwaho kantoro zoshurwaho murambo ni henepo wa mukolo wo dala wa tanzilanda zonna isa midalo ponuwo nga nda hizo madio jena na ngomu zindoni achinyaza na zitundu aba masipala wa mudimu lo mkhopong bakora barisa chinyalero. Mvula ya midalo yosia huna mochinyero buponi ya Alma midi ine ya batsini na kunzi ya murambo wa muluko ndiyo neyo kwa meho ofirisa mingwe mufui wa zikuu wa mfumakazi wa khalirwa nga oko yote ya zikuu midalo iyo shinyaza bindu labo line bachiranga halo metsi setsa tsene go dikho before atla ka montlo ka shianela ka montlo ka ntsha go botse 3 ka topa le diaparo kalata ngwananyana slolonyana se saka se ka mo mmahe ka mo mokhukhung ka tswa le yena mmahe ntsa dilo le yena ka mo ra tshabela go khazenaka metsi ala sona a feta ra boa ra ya go re kra metsi a sale ka moko a khupeditse dikhotse 176 chikalo cha mati kha mulambo wa Pocho konyela nthalo kalulao izo sia mati manji a chijena zinduni a chinyaza na zithundu. It's dangerous. I can't stay near the river. It's better we live here so that we must be safe and also my family must be safe. Most of my things here inside the houses, they are very damaged. Vangwa kudesa vango kona ore ba ichikoloni. Zegizwa kalori kiniti mizate
ka se le monna o no re nka krea o ntsha dilo tsa ka tsa sekolo mama ko ne ntse a tsene ka mare huna nzudzanyo dza u phulusa miṱa yo kwameaho uri vha ye fhethu ho tsireledzeaho. They promised that these people must relocate. It's a promise that they'd made, but it's not yet confirmed because we don't know if that land is proper for them to move from here to that land. Zwiṅwe zwipiḓa vunḓu ḽa Limpopo tshi katelwa na vhupo ha Tzaneen khathihi na Phalaborwa tshiṱirikini tsha Mopani nahone ho vhewa iṱo kha khonadzeo dza miḓalo. Zwa zwino ri vhalisela mafhungo a zwa ikonomi na randa ya vhonala yo dzika musi tshi vhambedzwa na maṅwe masheleni mahulwane a ḽifhasi. Dollar ndi 16 rands 47 cents, bona ndi 22 rands 24 cents, euro ndi 19 rands 28 cents, pula ndi 1 rand 15 cents. Miko befala JSA ifhasi. Cars za musuku ndi 4,732, platinum ndi 2,032, oil isingo konekiswaho ndi $102.71 ngafagi. Dzangano la Automobile Association vakotayisa mbilahelo dzavo malugana na u gonya na nṱha mitengo ya zwivhaswa zwine vari zwi ḓo vha na masiandaitwa mahulwane a si avhuḓi kha ikonomi ya shango. Muofisiri muhulwane wa AA Vho Bobby Ramagwede vari nyimele iyi i khou vhangwa nga nndwa vhukati ha mashango kana shango la Amerika na Iran zwe zwa kwama mitengo ya ole. There is cause for concern about the basic fuel price. However, we do have mechanisms and levers within the state to further cushion the blow for consumers. We are quite cognizant and supportive of the fact that Treasury was willing to reduce the taxes associated with fuel. I anticipate that Treasury will further reduce these taxes and continue to implement this tax reduction for as long as we see protracted conflict in that region, resulting in elevated oil prices. We are, to an extent, so our challenge is, and you rightfully said it, crude oil supply is not our issue. Our issue is the supply of refined fuel. Given our limited capacity to refine oil ourselves, we find ourselves having to import fuel. The challenge there is that all of this fuel that we're importing is being imported at ruling price, i.e. it's fuel that's refined off the back of expensively purchased oil. And that's what gives rise to the increase in the fuel price. Had we had sufficient reserves, we would have been able to refine far cheaper crude oil had we also started a refining program at the beginning of the conflict. Lino shango la Afrika Tshipembe na shango la Mexico adowisa zoiteaho nga ḓuvha ḽa u vula mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya ṅwaha wa 2010 fhano Afrika Tshipembe. Izwi ḓo vha hone maḓuvha mararu fhedzi phanḓa musi mitambo ya ṅwaha ya bola ya tshiphuga tsha ḽifhasi i tshi takutshedza ḓoroboni ya Mexico City. Vatambi vha kale vha mashango aya mavhili vhe vha tamba nga tshifhinga tsha mitambo ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya ṅwaha wa 2010 vha ḓo ṱangana mutamboni wa vhukonani ḓoroboni ya Mexico City. Eni a ḓo swielela mutambi wa Bafana Bafana na Mexico. Miṅwahani ya 30 fhiraho nga ḽa 19 ḽa Fulwi 2010 Afrika Tshipembe ḽo tamba mutambo wa u vula na Mexico wa tournament ya tshiphuga tsha ḽifhasi ya FIFA. Ya takadza vhukuma luvhanḓeni lwa FNB fhano Johannesburg. Minister wa zwa mitambo Vho Getty McKenzie vari vho ṱalelaho mitambo iyo vha nga si hangwe. Thimu idzi dzi khou dovha futhi u ṱangana kha muṅwe mutambo wa u vula tournament ya ḽifhasi. On 8 June 2026, 3 days before Bafana Bafana plays Mexico in the opening match, the legends of the 2010 Bafana Bafana squad are set to walk out onto a pitch in Pachuca, Mexico, and face the legends of the 2010 Mexican squad in a rematch. We will, as the Department of Sport, Arts and Culture, SAFA, and the South African Masters and Legends Football Association have been working together to identify 20 of the players and team management under Gordon Ingerson from the 2010 squad. The playing kit will be secured by SAFA through its sponsor Adidas. Ngavuledzani na va Brand SA na SA Tourism pamoja na zwa mitambo vhutsila na mvelele vha ḓo shumisa senthara ya zwa vhutsila ngei ḓoroboni ya Mexico sa hune maAfrika Tshipembe vha re mashango ḓavha vha ḓo kuvhangana na u mvumvuswa hone a ḓo vhidzwa ekhaya. We will be having a kaya
South Africans will be well catered for. It will be a place to watch football for the games that we don't have tickets to. It will be a place to see South African art, to hear South African music, to eat South African food. It will be a media center for the journalists covering Bafana's campaign. It will be a fan park and a fan engagement space. It will be a venue for business and investment working, because when our flag is flying, our economy should be working alongside it. Vaimbi valino vadotikedzwa okatirwa na vapiki makone wane vadoli vaene ngei umumbusa maafrika Tshipembe nga tshifhinga tsha tournamende chigwara cha mafikizolo na cha mikhasa ndi vamwe va vaimbi vane vakoli vaene ngei. Anamusi riagadzane pa ovakando ya kumunara na chigwara cha vabirizi ado amadeko na gudi ndende. Kwa na karibu dirabile saa nyimoro ya mucho ya matekwa na anamusi katihi na machero matekwa na ano kubura na mbureni kuunabu kuma disipesenti za fumaro za mbura inia kurabile matekwa na ano wala tebura hashango kutoba hapo raboni yombura ichikufelekezo hapo nanga matumbu ana kubutu nanga buhari kutoba hapo rababigiro na machero lichicha aiwa kabarabile yombura urido pera panda yodinea manda katina nimu ya keila ichikubona hapo ichikubiko dingazo rishikobatsibudu matekwa na anamusi kabarabile mbura zinzobazikufelekezo nga matumbu para chitsikini cha shango atina har kutoba hapo rabatsibuza hapo na machero lichicha ziladzimbura zidopera panda zodineyamanda karimbo dilimona ravasezi temperature za matekwa na anamosi ridotomanga pundu lashu langeno khautinga kobikero honi mucho budibukuma ngeno droboni ya Johannesburg atina fala Pretoria busirwasa fala Vereeniging honi aiwa di mucho wa pepo na makore utibao karimbo titsahayani ravasevundu la Limpopo ulana honi rakobona mucho budibukuma unokobikwa fala droboni ya Musina atina fala Thoyando tsanin honi aiwa temperature to konya tsashika pala ka 19 pala Burundi 24 Vegas 14-21 musirishwa pala liphala na pala Tabazimbi aiwa na honde rikobona mucho wa budibukuma tikwana na mosi mucho wa pepo katina manyadu kwa rabela pala vundi na Mpumalanga pala Turbonia mashishing atena pala Mbombela emelo hona aiwa zido kwenye zi temperature tsashika pala ka 13 wakadivuwa hona makore utibo pala kwa Zulu Natal basongo hangwa dira bona hone mashota zikati ananga kadipera pera ana kuperekezwa ngami muye na kubudzora muziruchiya nalo rishora sakabango mavundo pala Eastern Cape na honda rikobona mucho wa budibukuma fezi andi mucho wa mvula wa ambarela pala ncuba komani atena pala malitswai radoba hapo rabona aiwa mucho une wa kuperekezwa ngapepo pala Eastern Cape samzir kobona pala Beaufort West atena pala George River State hona aiwa zi temperature zingokonya tsashika pala ka 30 Mosolpendi 24 George ndi 25 machero lichicha zi temperature zidokonya pala Debura Kapa musirwa pala Kuruma na pala Appington Springbok hona aiwa ndi 27 Calvinia ndi 27 na honi musirwa sana kama mavundo pala Free State matika na musa aiwa zi temperature zifasi kukuba pesi alichicha zidotaba aiwa zi temperature za konya hadudera karimbo dia vundo la Northwest ruchome pala Rustenburg kuna rakabona honi aiwa mucho wabudushko biko matika na ano pesi ya machero lichicha zidokonya zi temperature zashika pala ka 17 Otostal honi aiwa ndi 16 musirwa pala Durbonia Mahikeng honi aiwa ndi 17 Toscana honi ngakaduvua mucho wubidingana pesi ya zi temperature zidokonya zashika pala ka 19 musilichita masiare helino ndi komba kabe matika na bote